Bakwethu, ngiyanibingelela kuphinda kuphi la kufinyela khona lo mbuso njengamanje. Ukubingelela yena-ke uThuthukani wakadludla ngaphansi kwayo-ke iGuluva TV. Ngiyazi-ke ukuthi thina ama-YouTubers sesidume kabi, sesidume ngokuqamba amanga noma sidume ngokuthi-ke ngeke uze ukholwe ekubeni-ke sifuna ukuthi nibuke leyo nto bese sikhuluma kabi-ke abaculi. Kanti-ke uma ukuleli ekhaya usekhayeni eli-right, elikuvezayo okuhle, elikuvezayo futhi okubi okwenziwe yiwona-ke abaculi bakho osuke ubalandela kanti-ke futhi obathandayo. Ngiyazi ukuthi-ke njengoba futhi uyingxenye yabalandeli bayo-ke iGuluva TV, ulindele okuhle kodwa ngayo awulindele naye ukuthi ngelinye ilanga iphinde ikuphoxe. Ngicela ukuthi-ke uma usuku lakho lokuqala la usale usuwenza okulungile usubscribe. Namhlanje sikhuluma ngendaba enkulu kaKhuzani-ke njengoba-ke sihambeli somunye wamantombazane acula nawo uSipho Esihle Zulu. uSipho Esihle uzokhumbula ukuthi-ke uthathwe noma usekhethwe kadludla. Awu madoda kucebisa ukhethwe kadludla enkandla. Namhlanje-ke bekuwona umembeso uKhuzani bajabule kakhulu abantu ukuba naye baphinde bakuthakasela futhi ukuthi nangelanga bangaphinde bembone ufakile amavidiyo laphana-ke esenkandla. Siyabonga kakhulu okwenziwa uKhuzani. Siyafisa ukuthi-ke siveze okuhle nangamanye amaciko akwenzayo. Mina angandile ngey'nkulumo nawumbukiso wakho. Ungakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga. Hayi lutho.